So, mun Ane sengi cita red yang benawasan arpawi. Da ekti ya kayung. Kau da cinar, kau yang kepalang, kau yang ke Shnong. Ini Rymbai. Ni apa i program ya kuat Rymbai. Oh ya dari program so korban ke program Rymbai ya kan yung ikong presila. Senyaw pun pa ko Shnong ko pro yung lai. Wat haperti da jindo jingkerman. Yo ba bla yalam ni ada usdang. Dat hadu de ye bunda pika. Pediang subhaya pi waro ki nong ya no senyang lang. Sha kan ni gajingshna ya kan ni yung. Ke swa usdang ya kan ni program. Nyarwai kawi gajingruai berhadang gajingruai teman masan es setelah buku gajingruai. So yalam yang ikut kehendak karbangi yang syabrang ajan cumi au play iwan kumni ban penpau ye kecing snyaungu ye kecing dan ringkat ke cumi badi kecing alam ke cumi ye ngikat ni langbajong kali ke program ke bokodor hari ke janbe ni kmet bad ni pai ye lagi jong ni kmat cheme utrai jong dijeng kerku haga jungem ke cumi ke bamal ke sngi kendat be kumli hachwa bagani ke program ke bengin sesdang ko utrai ni bu ye me uglai hakmat women snyo bha bankan ma wikin on kikam ki baro khnang ba ki baro ki jin kun kre lamba jong kinong kikam ki kinlong ki bayan be batin long ki bajong tat hadu hagban ninyo yegani ka bor ban plit yegani ka yeng lai nama kata ni don kam ye me uglai women snyo bha ban karku yegini ki baro ni bukti ni IT hadik sangti ki badon bor ki jin uglai women diam ni kini kijin khot kerpa usyakri ubri ujome nabah kateng utrai bat nong bni em jung Yesu Christ ni dem ni mo ni pam ban ni tinte ui kini amen bol kusidon ya musta sanctify kha ui ya bol chupamte tanmen paul kong yi su ko vai bang ji lang ni vai su koi yue man ni program ko hian yui nemen tau we ni yung wadasna na inong yara e wakni ka janmen mano ka janmen ka wasuk workmen nar tayo ilang baro iwan ta report to yang semua Sulman mulai ni jilang manlek man yang kaniga senayung kayong i skateri bale yakinong isimta ha kaniga program nado usri el do manle skateri dong madan penriang usri Rymbai umanle skateri Shnong usri gel do umanle uhe Shnong usri LK suwer umanle akung daloy ilaka Rymbai yewi usri F bare umanle local MDC nong pli batuai penkentan Reverend SP do nong kren na yang tadi kayung PKI wood of tanks dengan pesan HM2 bandre sokto oprialan ya waro kinong ira kinong pesan lebika na ya tadi kayung yang semua kita ini bakal kecilnya tentang kayung ihani for penmanu ucok ya ketika program kayong i oman usikas por tonhi kan tidak boleh sebut ya ketika for kut sundon yang ustar Rymbai oman sekretari for Korea uya ke history kot syapang ke cipusna ya ketika yung
ialah mengukur woman of Salman yang ini kilo dari itu dia bilang borong tu pura kan dia kamaman itu uyuhi kejeni lalu ti hau nai uyuh lalu ta yang ka prisla lagi wabik subi kan subi kan dan nongkong ngapel pau yang kejeng Shnong borong yang kejeng garang ba nadu wahid Shnong badan borong jungi Justice Longdo Deus Kabri Shnong Lasius Rymbai dekat Shnong bat kerbang sedikit pop seperti aduh kena lambalang jungi lambat ki noise senang yang digiging dekat stang batai yang digiging dari dah kejing pasyong jong di masjid sanfai dekat yang kembali sedai yang digadong yim hadin balai perkat pun sen mengapa ni dan sebenarnya balai tu ikas dari pande lagi esmiu yang hab yang harus tercina yang digadong ni beda jangan mesin modelin don lang bukan bagi don sajinai rodan sial dong dok rekap tulisan FJ Selah tulisan M Selah tulisan I dong dok layak mesin jika dia hadian nangka dalam semua hai besar lista untuk belum urus freedom kami kumpulkan malam terbiam mau urus semua hak cimulang yang berkena dengan dirinya kunta ulah penduduk belang yang kuat komiti terdom bab makiru kira manjur lang hak komiti dah kan lagi kesini dapat canya hai besar Rymbai bab besar Rickson bane bab punya cikang ya kali mu dekat sini lang menokong ledan lang garansi along dog tulisan encelang masar certified car masar golden star bore masar sen distro masar mislan bore masar waslan pro baktan salam hakni daya kot berperan oswa ya yin kap keberham ni kita bakal tersinar sendon dari yin sedom hak jinghe kamar peu dan urusan pen hadin balayo manstang ya kali kita ini yang layo jimut pencina ka kumbagalo nilayo man pencina kubang arusan pon na arusan pon hadin lang kabrong hayin kami walda Rymbai lekut pencina no ada kenom tak estimate kan long lain nak tam ne guna kalau la ro pun penong di lang kumba hadu nyosen nakota kajik kuchna ya gani yen but kajing tei ya gani yen kalong kumba sang polai singe nadu kendai ter kumat arja rabuai hadu ka life ter gabriel arja rabuai ha kajing lon kaba kumba bili do sang lang abun ru cha sam spa sam sam ka layo na kapisa kumbalai nak dulu jar kendai spa sapeo pada bakheng tulun dia kador bala ai dari material ikhtiar kemudian simen usia narot negatif sobyeng bat kaba airong yang ngering kalong kumba silak rajar saus pak kaye idon tu kumba khandai mut ki bayar premut suha bat idon sanut ki bayar suha ikop bantuan kam hakabakit kubaba ikhtiar kita bantu poy dan kita jadi ni kan dia jadi dekat tu pos Indonesia kebetulan dibentau yo kecing kelam lengkot nanti ni gerang pak di kini sanut langsung hakut yaki uwi hadan uwi so untuk mana yang nak senang dan bayu maka kau harus lagi kawan nongkrong to kamera nyoi ya kecing udah lengkot na tetapi pelai to lang warok na to na pergi gini kenyau pun di ngut kiwade em tilang buas nok tilang timun bati yang ya kan di kayung tena jing pekat yang sedan to yul tiu poyuman kayung hadu kan ni da jing lo ya snok tilang ti timun bati yang
nanti gini gini nanti buat dengan dia yo orang ni tu pelan kuku kutu tu warok ini tapi pelan pelan seru oti hati ikat oti pada hidup kita kita oti ati ucapi tam gini Yulti hai hasnong untuk kami to kaji stang yang warok itu oti wan ini seterang tong la icing takut lui ha kam tadi gayung usai icing sinjar pak icing stong nak kita gini dia ngam kerja buat tau nanti ang ngato kit bang kerja yang ia warok pelan pelan seru oti hati kita yang di kam tesin dan yang nak gayung wah naduk kabel tong Islah ini, tak bagi Khun dan saya sengaja semua orang. Jadi itu kasih berpat yang ngakam seperti itu. Bahkan itu kayu kalau kita jauh ini, nado mentu siapa? Ada utia ya, kamu itu kaji yang seperti ini, pos kaji yang seperti itu jadi rei. Bukan kita mengingat berpat itu, kali itu warok itu kaji wanto. Mungkin tak macam mana terus kan tak mampu tak tahu lagi lagi bukan di hidup ini kemudian udah wali jauh belai next step udah wali ya baik itu tentang di sensitif ni boleh belai jing dua belai tu pagi yo ini itu di ketentu betul dan kita udah begini orang kong usah untuk ikut ya yang nong nong thao mulai trigger yang yang pi và yêu hay akan kerjaan met kepercayaan kaumiat bisong kami ada dia lau yung yang kompres lah kaji kam kani kerja program mon kesen kemenong kong tau uyu agak senang kayong kayong pi em menu nado kibor kiwa andai thai tin em gay por yung rim agak jumi padba sisi senayung ya ginu ibru waktu padba pas senayung hagan ke juk tu semai kat ni empau belai hagan ni ke rangba kami baru pura history empau belai ke mensen ke uyu juga yang ke uman ke lagi rangba orang yang i ke Balang nadu arbore Rymbai buat tirkot kaptu keningot kita mesam yui lagi kemat kiyongki jaga ni kabi kalau yung kuwa kawam nongirap lari payu para Khun kina paman ka asa konsep kangli hagan ni dong ba chen Shnong i daga jingi uchna yung ki belum bulang ki man ki ki long ki wachlur ulas kamat kam ki bru ki udap serang lara men da paisa la daga jing dong ka lebu blai mi ki jing tu na ki tu kirang ba yang ila on kami kamu orang normal cipsen berarti seluruh bi hamdan dan lais kemat ublai hajan terkat mati tidak kajing merkat ublai wah gigi nyau pendik ngut kirang ba kiman bi ki Khun ro wa kti hagan ge yung rangka lagi ma ki Khun yang kesenong ro bi ki Khun yang kedong la ladam yo gi ira ke paisa lam la jadi pom la igi de kajing ruai ikut kinu sen hingga sen, nak jingkir ku, ya gitu kinu pensau, ya gitu kinu kuat, ya gawi kemanbe, kau saat thai kena haga Shnong atau Balah ini, dah kajing ino senyap, Khun yang kesenong orang gawi, Khun yang kedong, met orang sen, yo ini si kajing jok, maya kan kajung, kakong presila, agak jinglang temen, dak orang kajing siapa kemen, ngalalisin yo awan ini yo gaduh mat ka. Nang saat yang haperdi kajing buan perkat dapo de kajing sokuman hamta menir si robi don hi wa tu hagan kajung ki Khun ki ksuyong ka kiwam ko sa khosro rodi ki senrang lam bi kathalem sobha im kajing im to tipru tipla baru pi nongkong kajing long ma kanjam sen ada phim pi haga yung yo bulai ada pi haga lu benta ada phim melim pi bulai ublai hak sensi don't know be hak nokan ku por kajing tu kam tam ya kamen dan miru yo yaklam mano jinong kamen ya ki Khun ki ksuyong ka ki warang sedang he usan ki kajing tibru tiblai im bi kajing sen ki mo pero yang ko Balang ka i ka Shnong iman ka Balang ro gawi
Shnong Lugawi, Na Kinagan you, don't you send the ski, Shnong Elam Yang Gadong, Shnong Elam Balang, but Kinong Elam Yang Shnong Hirogawi, Eu Blahaki, a Jinkot Jinkia, a Jinlang Marketing Staff, Yogi Roy Pumpore, Hagi Balas Yoki, you double young, Hagi Jackpo, Tam Yogi Kotia, Waro again you can now Pundengo, Akip Bokin Yangi, O Bly or Kukurdovi, Hagaki Kan, Haganang Shat, no Yepi, Uknarigiti, Kamungadianopi, Hagi, Kamganikapor, Hagi of Sensidian, Kublesh Bun, Waro again you can now Pundengo, Tam Kim Emangaporla, no Bly to Posiao. Hagi dolot di masa nanti hagi senang lagi em siejar lagi jung. Dua ini kenten kublai sebun siejar. Menongkong senyawa kali terus ni kawa sak kemo. Ye iwara kiu em lang ini karawa miangat bagani yung to senai ka dosa polis ni. Kamu report sekedarin tu. Mano kam kawa hedo nani kawa pengkeringat ye kam gibro haus nyawi ya ki sob holi tali kisni ta kayu umut uang wa kamtam nagliang ka manbe yung yung kompresla kayi wa kajing long bro man bro kayong ka kam manbe kam kantai snyaw hajing snyaw saban jan perkat ko sabihin jan kam nga membro de po Rymbai kawa cemjenja ta nagliam ka kompre nongkong ngasnyawa wagni mango kasni ko sa kumo kamtam ya kayong pi bat kam jole i kam kacnong thau hi urok kori ngaiwa kani kayung tharai man ko yung kawa ne usa haga pating kayong kikon giksu kiyong pi kam ngaman be tegani ngasnyaw an pawajin sungu yubla hadu te langba kinong ilam kiwarat pa yu em po ni dong ngaiwa miulen yo master mi em Rymbai anu master sandipai dakar takam yu master Dixon Barat Kamsurman ngaiwa langba kini daye penman ya kani gayung kauman kate daman wa dadak dabiang wadawa tiak udam daye kani gayung ngaiwa haden mendep kinong pelai penman kinong wayaka wo simti kani gayung kem kam hok yaka dakate kaburam ka akor dakate tibru tiblai ngaiwa kiye kawro kawa ong kiwa dadak kelam sakmat wa kiye kawro to iti luri sublai ikam kiwa ngajro ngaiwa yagan ngayong la ngaiwa langba kajing temo ngayong pi dayok skepi yagan ngayong kawaman katin tiye magani kajing kayong nagaliang yung nga ngasdiyang buhay uebi yakate kapuram sai lane sunu ewa lani to kapuram kawakli do to kayong yu kundat uwan ajrong rini ginten kublai di sipot tika mo ong Shnong tu tiak ne ong kulam bahau tu supangga ong ne ka suk u banu priang dan rei i da yu wa oro i kemen ba yu te kateni ngapai na sesakani ka trio yang gayung ka tong presila hayi dan repa atu wa ublai da yu pada pun da pengkederu ya kini ginyau pendemut rengkat di nolam ratba wa ugi ki upensina ini gayung kani dan repa ni kam ka prophet Solomon rei onggi ka kentai ka wastap Tewe hajung kesem yoka, entai kau penye ni lit yoka. Tengah tentu yang ni ka manben gayung baki wau shong ni gayung. Kau manpi kita entai kita start kiwa kenmo yau belai, kiwa hang jalti yang pi malaki po. Laga pi,
mesti ngawi mentu siap kan gayung engkau mu bi oblai le no wa kajing temu kajing anot yong kini ki nolam rabba yu Amerika dong yu Amerika mensen your eye te kamunisnya tu wine konfro rangba ini kadong kemudian dia ini kadong le mesti sanctify adhar wada pasiau kerana ni mau belajar pasiau dan rai pida hau pediang bi ini gayung dan rai pediang ya ka da ka mau belajar ini pi ini gayung mano gayung ka wati pru ti belajar kama ga tim yong kan Islam ka jingu bi polis kerana ni wapi lembah yang pi man pi kita ki jingu bi kiwa wilambi kon kiti yang pa rengkat wa kiwa shong gayung wa man pi ki sakhi yang just plus mentu mustaq ba ki khidmat ti yang pi hasla yo de khundau jadi ni kita ni ko dia ko play sipot nongkom longchap penpau kajing sumuk ko kro do kete yang pula terkenrat di dalam ti nagawi kesui sagu kesui tan hadu ko ni khlimat ko yo i amlang kam ni ta kerpang nagaliang yung ngas nyoto i kublai kerpang ya wi ne ki kon rorong ba yung kani gadong wa da yo jengai ya kata jingam kam hakabu yo ya kani ga yung ha kani ga mande ka kong pi khayi uteto umastar sanctified khar hawa pai ye kani ga report yo to imensen yo kata ga jing snyau lem wan nongkong ki na kata ga jing snyau mensen ki bu hakawa kamnu uthu kilat kiluti aku yarat wo penyo yung ya kani ga mande da kamte nagaliang yung da perchangu kunjok ten hai mustar Rymbai kamte daga jing laluti suki pasuki kamong dayi ki penwan durika kamoman go kamni te kamong higa kten kaduriau cijo pe cijo dai haku kut penman go ya kaduriau kau dapu celai dan dai gini le daga jing sedang yoki dan dukati katugan ningut handai haga jimla luti yoki hadu udayo ki kamwa kende nyau ha kunde mut kinong ki wayusnyang nai benta ki jingeram lada ki tiar lane daga posala rengkadle wakini ki khadlengut ki wa da kamat ki dekat te woro kini ki wa emerson wirap ya kini longyung hawa khailang ya ki dapoi ki khande phau armut ka jing sakri yo pro mangola kalat ka wa i sakri yang belai wa man ka menungbu nong thau uyang yang pi wa kani ka nuksa mauonga wa ki wittawan ki jan chenong ki jan thau ki mi kat ni yo do smart ha ki khubor upor coba sanai lamba ki social media na kerman orang bagat ni kan luti kawa i kan bachenong Rymbai ki wa em dogo mi don higa niam dogo mi don higa dor gasur da penyoy yang kata luti ubha chakmat yo ko perthai kermani wa ki wittawan ki chenong la ubot ki ya kan ni kan nuksa ko ubha yo ang wa kan ni kan longyung hagani kan yor ko pol musta lada kini ki rangba amyan ki kata jingkit khle boy tangi thau thia I thau dem la umyo ka jingam mensan yung i man go ka wi ne ka nuksa ko bha ha ka jinglong jing in yung i kam ki khon kristan upun yo yung te ki kam yo bha yung i ladayam ki long yung ki wada wada ko mustam go wi moran de ni dai wo gi ton tia I sakman dai benta uyarabi ya ki paramsen te e wo blagendat ulit emlango curug wakini ki khinde phawar mo ki wayo ya kani gamsen kamjo la ya ki triyum ki wo chamusa ya kani yung mustaq betul mustaq hago yo ki ya katega jinsuk ha
wan ke slap keler belaki uca belaki mat nagi te jingjar ki waki haite jing snayo ki Rymbai yang kami keliur umat ki te jingya deni kita nu khadia ko belai lang i waro ko belai siajar mo tiang ni kapor khot ya upstor ueu ka jingklam langkot khadia uyo le ka jing wai ni kayong pat le ka jing dua penggentang Yo pureran hiya ya gini ki afli ki khat nak ten ki ublai ki bieto ki waga kong presila kayi kitab sam afli ki nong khat kong khat wali tuong utroy ulong unong abnong bra jonga kitab kong Samuel Arpusong lenong khat kawan ru Kawang tu kayeng jongkha kan long kayeng kebatak dekat jingsok hagi baro tempang yang tu jingsok mo dekat jingsok porang hadu keting ya kini ki nyau ketingan kiwa em ketika mensan nur ai ya ki kop silang ki sam silang ki wam em jong ki wam em sam lada keli ya ka kompre hag ni ski sna pho mo wa ga ni to ka mana ka hab ne bne sna pho hai sna pho ibo lada sna pho ka ni to ka mana ka hab bne to sna pho ya ka ga tinta wa da ukuran to ka yin jong tha kan long ka yin ka batak ka ji so hagi para Kajing kelam juga mikir he, kajing pelang, kajing persiau, na wayu nongkong ya kini gayung, haduk kini wayu wa arwale, tak haduk upoi saki nyam kendi lu, plus lagi tu tiba gerak mensenamha ni kita kini gakam mensenayung, untuk gakam lihat burung, andai gani untuk gakam upendam ya kini burung kepada buah. Balah apa kon pada masa pukul dan itu pendepi yang direkam dah kawa ong ketan yang Balah agar itu kita yang kelaman di si kajing syakri yang bro bang kajing syakri yang Balah begini kita yang kadia wagani ka jannah kawa tengah ka jannah Rusak parang kana habi ka yung kasam hai ka Shnong ka thaw berhapo ka balang ka wabi yung ila umano ka duksa ya ka wintawan ka por hagawa laraw yoy raw yasyame tuduni kan kada blau emlang seru pagkon presila hayi ngi kon tiksu ka ya shamsuk shamsai imsuk imsai im ka im tip ru diklai tho yu blai hagi por wara hau nang ye pendak su ya di angkam pi hayung sat tempat ye ilang wara semua ye hau wai ya di ton ye pedam kecing duai haga kertan uji sukas batang mau di klik kayeng kesam Bant ka bor jong injil bukan dayon lem berti khalai mut nong trai man suha kibaya dan tilang haga cita cina yang ini na pli iya ka baga airu yang ni kaying haga presila khayi lem berti kon kiksu jongka lakin ya shong ya sa nadu mentah dikasi do ulai baran bor baro ya lam ya di Bakun kurkuya di, lakin lah dan syakri terbakung kamon jono. Do mau kerpang, yang berjalan bah, punya pendai mat, lem bati khalai mat, kentai bercenderang, di badon kacing isendai, di para beriu, di badon, di bangkerdo, di bom dan ying dan sam. Do penyuk haki kacing long rublai, kinang lak, berkemen seperti long, nanggu kampan.
Điền cái trong lấy cái ông cái chính sách quý ông rừng dalam cái chính sách quý ông lấy akhir kita lupa kon pada manusia berkoi ngapli benda pun tentang ini begini amin. Kompre hai hafi yomi shabi woman phi ka trayung usong sang ka phi li khon kinap phi na do untu iblai amlang sru phi man ka yung ki phi koskan kam ka yung ko pe trong no sam agwa wan ko slap ni ko lam ni ka blang ko khu pa na do untu singol sagi kom cepat amin. Ya, ikan sekarang, ya ya warga mesin buat terakhir, dalam bayi terlihat itu, ya man kamu paham desa sekarang sih tanam buk belah selah kendau tertai, ini belah terkait sakit bagi Star kemanasan membawa tahu tetapi yang hidup mencoba namanya apa ya nanti bagi mana sih nak aku dua sila sabah pelamut wanu Raja suami sana nak vip pai vitra, hanya coba lepak lener, emi walai walet leler, yumi wabah basi lemi batit, yumi barat kecil itu lang lagi, yumi kit klik payu mana para mana kit berikat kit klik payu yang dia kerhu kerja belajar dia kenal saya kerja perang ya keburam kor belajar ya umanin senyum ni vipai viaki bahi banok tinok sedati ni itu bersama kamu lah berkukur doa ini paling ikonik suara rung merah nat yang kiaki tipu sakri buat ame yo ama kerku meni jimisang laki mesan di pagi rosak lah lagi syukur kukur doa di warna si Balah si Shnong si Rymbai suka ngarap tak ngal ni pon e kumle lang ya kini juahe jua song ni bat kerpang ya ki nyau phok dingut ki wayu wa skatri dan dis out ki hakarinya kot wada son le go tayung le kamju ya ki juahe ki rap da ka bormet daka bormet huwan gi wirap hopendep sna yang lega yung yong kakong presila hayi te yunuti wani da umano kam ka jinsdang po ka palang po ka Shnong i ni ka dong umano ka jinya nuti menstep mengawi lang mi su kiti ginong pughi lani kiti ginong plan akam kani akam ka jinle ko ba te ya ilang baro QM ni po ikuble ya kapor ka bakordor kipok kikuyang ni ya kajingsa ya kapor ya kasing ya kajingmat ya kayong hadu emi ni por khima kublai shibun kublai shirjanu kapuram kajingu kalam yame batang yame kukuna bagi yedi baro kiyai baik kiyai riti kutwain ibu tiba macame
bagi ini barang pendak lembang ni upor kita ya pinong jing berkuat rai mau yang kita kitkam setri serman oi berhenti baro iway berkainat kifindai nyeu nai ngot umdu kalai ngot sodan bejuk ketik kersan diduai abli yang berku berhai ki banang elam nak try nak kapor yang gerap abli kinyo kajing nyom sim putrai banang berku try hagilang baro saskor diduai ko pa plat mat lagi di bon bisyam tim mansni di baro ni dan pan berkat no try no bring Jesus try daru kajing ayai udah piang tak berhai try Jesus kajing iba orang yang lebih pan konskut lam yislau tiang pian sai bor wilam sim ko kreji berku wilam lai ko try di shong sar kan lam ni wai tuai kan lam berkai jeng sami segeri jo me oi tak ki wepat ko guys segeri me menta segera dalam konskut guru harta amin